Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 24. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih drugi za Ahmadija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo sa pričom poslanikovi zadnji dani. Konačno se je približio dan s kojim se svaki čovjek mora suočiti. Poslanikov posao je bio obavljen. Sve što mu je Bog objavio, obavljeno je za dobro čovjeka. Duh Muhammeda ulio je novi život u njegov narod. Uzdigao se novi narod, novi pogled na život i nove institucije, ukratko novo nebo i nova zemlja. Položeni su temelji novog poretka. Zemlja je uzorana i zalivena i bačeno je sjeme za novu žetvu. I sada se sama žetva počela pokazivati. Međutim, nije bilo određeno da je on ubere. Za njega je bilo određeno samo da uzore, zasadi i zalije. On je došao kao radnik. Ostao je kao radnik i sada je trebao otići kao radnik. Zato što njegove nagrade nisu bile ovo svjetske stvari, nego zadovoljstvo i odobravanje svog Boga, svog stvaraoca i gospodara. Kad je došlo vrijeme za žetvu, on je radije pošao njemu, ostavljajući druge da žanju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se razbolio. Nekoliko dana bez prestanka dolazio je u džamiju i vodio namaz. Onda više nije imao snage da dolazi u džamiju. Ashabi su bili toliko naviknuti na ovo svakodnevno društvo da nisu očekivali da će on umrijeti. No on im je stalno govorio o svojoj smrti. Jednog dana dok je bio u društvu svojih sljedbenika rekao je: ako čovjek napravi grešku, bolje je da je ispravi na ovom svijetu, tako da nema nikakvog kajanja na ahiretu. Zato, ako sam ja neznajući učinio bilo kakvu krivicu nekome od vas, neka istupi i traži od mene da to ispravim. Ako sam ja čak i nesvjesno povrijedio bilo koga od vas, neka istupi i neka se osveti. Ne želim da budem posramljen kad se suočim sa svojim gospodarom. Ashabi su bili dirnuti. U očima su im navirale suze, koje je muke on podnio i koje patnje trpio radi njih. Podnosio je glad i žeđ da bi drugi imali dovoljno da jedu i piju. Popravljao je svoju odjeću i krpio sam svoje cipele da bi i drugi imali odjeću. A eto ipak je on tu, željan da ispravi čak i najmanju krivicu koju je možda učinio drugima, toliko je poštovao prava drugih. Svi ashabi su poslanikovu ponudu primili sa dostojanstvenom šutnjom. No jedan ashab je istupio i rekao: o Božji poslaniče, ja sam jednom zadobio povredu od tebe. Redali smo se za borbu kad si ti prošao pored naše linije i dok si prolazio zaboo si svoj lakat u moj bok. To je bilo nesvjesno, ali ti si rekao da se možemo osvetiti čak i za nenamjerne povrede. Ja se želim osvetiti za ovu povredu. Ashabi koji su poslanikovu ponudu primili u dostojanstvenoj tišini bili su jako ljuti zbog ove drskosti i tvrdoglavosti čovjeka koji uopće nije razumio duh poslanikove ponude i ozbiljnost situacije. No ovaj ashab je izgledao nepopustljiv, odlučan da poslanika drži za riječ. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dobro je, imaš pravo da se osvetiš.
Okrenuo mu je svoja leđa i rekao: dođi i udari me kako sam ja tebe udario. Ali, objašnjavao je ovaj ashab, kad si ti mene udario, moj bok je bio go, jer u to vrijeme nisam imao košulje. Uzdigni moju košulju, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i udari moj bok svojim laktom. On je tako uradio, ali umjesto da udari goli bok poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj ashab se sagnuo naprijed sa suzama u očima i poljubio poslanikovo golo tijelo. Šta je ovo? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zar nisi rekao da su tvoji dani s nama izbrojani? Koliko još prilika možemo imati da te dotaknemo uživo i izrazimo svoju ljubav i naklonost prema tebi? Istina, ti me jesi udario laktom, no ko bi mogao misliti na osvetu za to? Meni je sada pala na pamet ova ideja. Ti si nam ponudio da se osvetimo. Ja sam sebi rekao, daj da te poljubim pod izgovorom osvete. Ashabi do tada puni srdžbe poželjeli su da su se i oni toga sjetili. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin, salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin. No poslanik je bio bolestan i izgledalo je da je bolest napreduje. Izgledalo je da je smrt sve bliža i potištenost i svijeta spustili su se na srca ashaba. Sunce je sijalo nad Medinom, svjetlije nego ikad, ali je ono za ashabe izgledalo sve tamnije. Dan je svanuo kao i svaki drugi, ali je izgledalo da donosi mrak, ne svjetlo. Na koncu je došlo vrijeme kad je duša poslanika morala napustiti ovaj svijet i sresti se sa svojim gospodarom. Njegovo disanje postajalo je sve teže. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je svoje zadnje dane provodio u Ajšinoj odaji, rekao joj je: podigni mi glavu i prinesi bliže svom boku, ne mogu dobro da dišem. Ajša radijallahu anha je tako uradila. Sjela je i držala njegovu glavu. Smrtni bolovi su bili vidljivi, uveliko uzrujan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se saginjao sad na jednu stranu, sad na drugu. Stalno je govorio: teško Jevrejima i kršćanima. Oni su grobove svojih poslanika učinili mjestima obožavanja. Ovo je, možemo reći, bio njegov posljednji savjet svom umetu. Dok je ležao na svojoj smrtničkoj postelji, izgleda da je rekao svojim sljedbenicima: naučit ćete da me smatrate višim od svih drugih poslanika i uspješnijim od bilo kojeg od njih, ali vodite računa, nemojte moj grob pretvoriti u predmet obožavanja. Neka moj grob ostane samo grob. Drugi možda obožavaju grobove svojih poslanika i pretvaraju ih u središta hodočašća, mjesta gdje se mogu obratiti i dobiti oprost, prinositi svoje žrtve i zahvalnosti. Možda će drugi ovo raditi, ali ne i vi. Morate uvijek pamtiti svoj jedan jedini cilj, a to je obožavanje jednog i jedinog Boga. Nakon što je tako upozorio muslimane na njihovu dužnost da čuvaju teško stečenu spoznaju o jednom Bogu,
i razliku između Boga i čovjeka, njegovi kapci su počeli padati. Oči su mu se počele zatvarati. Sve što je tada rekao bilo je: mom prijatelju najvišem od visokih, mom prijatelju najvišem od visokih, što očito znači da je išao prema Bogu. Kad je ovo rekao, ispustio je dušu. Salli ala rahimina, salli ala Muhammadin, salli ala karimina, salli ala Muhammadin. Vijesti su stigle do džamije. Tamo su se bili okupili mnogi ashabi, napuštajući svoje poslove. Očekivali su da će čuti radosne vijesti o ozdravljenju poslanika, ali su umjesto toga čuli vijesti o poslanikovoj smrti. To je došlo kao grom iz vedra neba. Ebu Bekr radijallahu anhu je zbog nekog posla bio vani. Omer radijallahu anhu je bio u džamiji, ali je bio potpuno skamenjen od bola. Kad je čuo kako ljudi govore da je poslanik umro, izvukao je svoju sablju i prijetio da će ubiti one koji kažu da je poslanik umro. Mnogo je toga što poslanik još treba uraditi, zato nije mogao umrijeti. Istina, njegova duša je otišla iz tijela, ali on je samo otišao da se sretne sa svojim gospodarom, baš kao što je Musa otišao za neko vrijeme samo da se sretne sa svojim gospodarom i da se vrati. Poslanik se mora vratiti da kazni licemjere. Omer radijallahu anhu je išao unaokolo sa sabljom u ruci kao izvan pameti. Kako je išao, govorio je: kogod kaže da je poslanik umro, sam će umrijeti od Omerovih ruku. Ashabi su se osjećali nemoćni i skoro da su vjerovali u ono što je Omer radijallahu anhu govorio. Poslanik nije mogao umrijeti, mora da je to greška. Za to vrijeme su neki ashabi otišli u potragu za Ebu Bekrom. Našli ga i rekli mu šta se je dogodilo. Ebu Bekr radijallahu anhu je otišao pravo do džamije u Medini i ne rekavši ni riječi nikome, ušao je u Ajšinu sobu i pitao: je li poslanik umro? Jeste, odgovorila je Ajša radijallahu anha. Onda je otišao prvo gdje je ležalo poslanikovo tijelo, otkrio je lice, sagnuo se i poljubio mu čelo. Suze pune ljubavi i bola padale su mu iz očiju i on je rekao: Bog je naš svjedok, Allah ti neće dati dvije smrti. To je bila značajna rečenica. To je bio odgovor Ebu Bekra na ono što je Omer govorio u svom ludom bolu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom umro. To je bila njegova fizička smrt. Smrt kojom svako mora umrijeti. Ali on neće imati druge smrti. Neće biti duhovne smrti. Smrti vjerovanja koja je učvrstio kod svojih sledbenika i za čije je utemeljenje podnio takve muke. Jedno od ovih vjerovanja, jedno od važnijih vjerovanja kojima je poučavao, bilo je da su čak i poslanici ljudi i da i oni moraju umrijeti. Muslimani ovo nisu trebali zaboraviti tako brzo poslije poslanikove smrti.
Nakon što je ovo rekao, Ebu Bekr radijallahu anhu je izašao, probijajući se kroz redove vjernih, prilazeći nijemo do minbera. Kad je stao na minberu, Omer radijallahu anhu je stajao pored njega. Njegova sablja je bila izvučena kao i prije. Odlučen ukoliko Ebu Bekr kaže da je poslanik umro, da možda izgubi glavu. Kad je Ebu Bekr počeo govoriti, Omer je povukao njegovu košulju, želeći da ga zaustavi u govoru, ali je Ebu Bekr trgnuo svoju košulju natrag i odbio da stane. Onda je proučio ajet iz Kur'ana: a Muhammed je samo poslanik. Zaista prije njega su prošli poslanici. Ako onda umre ili bude ubijen, zar ćete se vi okrenuti na svojim petama? Sura 3, ajet 145. To znači, Muhammed je bio čovjek s porukom od Boga. Bilo je i drugih ljudi s porukom od Boga i svi su umrli. Ako Muhammed umre, hoće li oni okrenuti leđa svemu onome čemu su poučeni i što su naučili? Ovaj ajet je objavljen u vrijeme Uhuda. Pronijele su se glasine da je poslanik bio ubijen od neprijatelja. Tada su mnogi muslimani bili obeshrabljeni i povukli su se iz borbe. Ovaj ajet je došao s neba da ih ojača. On je imao isti efekat i u ovoj prilici. Proučivši ovaj ajet, Ebu Bekr radijallahu anhu je dodao svoje riječi. Rekao je: oni među vama koji obožavaju Boga, neka znaju da je Bog živ i ostat će živ. No oni među vama koji su obožavali Muhameda, neka saznaju da je Muhammed umro. Sam Omer radijallahu anhu se promijenio kad je čuo Ebu Bekra kako uči navedeni ajet. Počeo se vraćati razumu i vraćao se njegovom prosuđivanju i shvatio je da je poslanik stvarno umro. No čim je shvatio, noge su mu poklekle. Pao je premoren. Čovjek koji je svojom vlastitom sabljom želio ubiti Ebu Bekra, bio je promijenjen Ebu Bekrovim govorom. Ashabi su osjećali da je ovaj ajet objavljen prvi put tog dana. Tako ih se snažno i nanovo dojmio. U napadu bola oni su zaboravili da se ovaj ajet nalazi u Kur'anu. Mnogi su izrazili bol koji je savladao muslimane nad smrću poslanika, no jezgrovit i dubok izraz koji je tome dao Hasan bin Sabit, pjesnik ranog islama, u svojim strofama, do danas ostaje najbolji i najtrajniji. On je rekao: ti si bio zjenica mog oka, sad kad si ti umro, moje oko je oslijepilo. Mene nije briga ko sada umire, jer ja sam samo od tvoje smrti strahovao. Ova strofa izražava osjećanje svakog muslimana. Mjesecima su muškarci, žene i djeca išli ulicama Medine recitujući ovu strofu Hasana bin Sabita. Stigli smo do kraja i ovog videa. Hvala vam na pažnji. Do narednog videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salli ala imamina, salli ala Muhammadin, salli ala Nabiyina, salli